ole ama sa in clear tu le ngai thla tu zong zong te chi bai ka bu ka cheu kan re ri ta wang wang le maya tun tu ma chuan lengpui ram lei bok an ngai thla ho le do na nga aziak tu hi e isu ron sei chok ma se ber tu pu HC Vanlalruata kan journalist senior thuziak ani ole hilongai thla ang lengpui ram lei bok bai HC Vanlalruata wanglai ni ruk thali sang hi som ni paruk lengpui visi huam chunga ramlei ramlak chungchang hi kanziak tam ta le maya zia chun zo ma tul to lem lova ngai nuwa hriat tharbel awm le thina wangin a hlui a lo thar le thin tiang devin kan zia zom chhota zelani ti chiar tu te chuan kan hre ome tuna kan zia tur hi a top tak tak na ni to arinoma ma se huai taka soinga mero chu alahar soviau mai a chan chu thilin thupte hailana awm chho zel wang hi ni bero ma sin trong kam du tui zual ten lengpui mi malram te hi an lei lo an ti a adik lo thei boka apom le pom lo tu ril ru mai mai ni vai ba kon pa ro ming lian a khan lengpui vi si huam chunga ram pariat mi pasari vi si pas te kha a lei ngei ti hi phat thei ani lo phota chu ti rualin tuna ro rel lai party le sarkar na chel tu ten apulunga shal outright purchase ani lo na tur le tribal ni lo Indian Air Force ne na hotir land lease turin an herrem ta jok nia an soi hian mitam tak chu min buma min ti chi ai miawani e thil hi thumha khoi ang rengin han soi fia ta ila Mizoram leilung hi tribal ram ania wangin tribal ni velo tan ram nei tu ni na nei the ni lova ho ero chona thei reng Mizoram sarkara department te ngei po hi tribal an ni lo wangin an pi saram zong zong hi lisa pek ve kan nia land settlement certificate LSC mangaram pek thian ni lo the Mizoram Land Revenue Act sang hi som pathum bung kwana transfer of ownership of land ti section sum ko pariat subsection pani akhan tribal ni lo hne na ramshal pek khapla ni thu chiang taka tarlan ani Indian Air Force IAF hi tribal ani lova apulunga le lak tir hi kandan man lai hian a khapta da ni thalhui mars ni som paruk khan lengpui vi si huam chung ram leina a sarkarin stamp duty atanga abu nge nge thu cheng vaibel chenga le nuai somrup pakhada lo thu kha kan siaka kan sarkar pachetakin ama pola sumalo tuak states on revenue vena turata na heti zat lo hi chu auyom tham tak zet chu ai poi jok chu hemi konga dan bo chiat na hiani revenue minister in March ni som pakhat sang hi som ni paruka assembly a ziaka zona chan na khan ro ming lian ale ram nei tu te ram in leina le kha sale deed kha register lo ani thu aziaka registration act 1908 section som pasarina chuan register ani lo chuan sale deed kha document valita pomani lo ti a in zia thu asoya hemi awang hian sarkar hian chiang takin dana bo chia sum tam taka lo pha bokani kan hriat chila hian sum ti ching pen hi India ram le Mizoram a po hian aum fo to na in minister te ko tin a hrem hi an latlem hle maya thu boy nei chu chi minister anom ve fo to a ko tin thiam lo chan tir me ero chu khovar lam ar siang phar an lani he hi chan bul pui ber chu file jiak lova officer te tong ka thu pek oral instruction an ti thin wang ani ome he tiang ani thina wang hian zonga tur ai nga vena tur ta thina di bermai lengpui vi si huam chunga mimalram la land acquisition chungchanga hian ziak ngeya rem tina petu chi minister le revenue minister hi anin soi fel thengem thil dik lo na satak om nia lang hi a to pan thu nei na manga pomsak tu an nia wangin an mo hi anep theilowanga e thil hi independent investigation manga fin fiani chuan an chala phunga top lo theidon lo abik takin e file hi chuan chief minister hian he ramlang na ta na rem ti na approval hi he tiang hian a pe a he thil hi kan hriat vele aizol dc chu local pui zui to lo turin hriat tirania thil om zia zofia ni nuin a document kan kowa chung document te chu en ani nuwa sarkar masalam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti hriat ani ta a
mimalram nei tu le alei tu in kar thil ani awangin achunga rotna ang hian tuna chuat ani anganga kalpui ni mai to se Vanlalruata oma Chief Minister Mizoram Raymond Lalmona Superintendent CMO in Aziaka Azia hun hi ni somni pakhat thlasari sang hi somni panga chunudar khalle minute somni pakhat ani Revenue Minister hian sap tongin Aziak miaw maya ani angangin kalrontar lang mayanga Note #35. Please par use and approve retweet note #32 and 34. LRNS department is thoroughly examine all connected issues to handle the same as safe as possible. Therefore, it took time. Bichan Jova Minister LRNS tihis yahun chu ni som pariat thasari sang ni som ni panga zandaria le minute som paliani he tiang taka kanram shwai tu ten lengpui visiram chungami ramla gani chungchanga an thutlok na be chan hi Revenue Department Secretary in Faila Asia hi nina langa Revenue Secretary hian dan bo chian na aum chu atidot lo na a film khur hle ilo chiar tiang land acquisition case dan pa nga yanga land acquisition process anga state sarkarin akalpui anga kalpui ani lova Indian Air Force in ram an mamona an soimila NOC peng nuwa hian State Sarkar Revenue Department ina acquisition kalpui ni lovin le DC hi collectora thunei tu tura a designate po ni hau main DC aizol in engkim mai survey le rough estimate siamina kalpuya assessment tak po kalpui lovin land owner te nena ram leitur hi in negotiate in chumi ang mil chuan compensation tur hi DC aizol le IAF officer ten land owner te nen an chu chuaka a reta tan cheng za sumriat panga per square feet angin an ruah mana an rem ti tlan na po document a boka hemi ang mila summa mo hi Ministry of Defense in sangsonin DC aizol account a athon fel to ti tarlan ani bok he tianga DC aizol in ramlang na turata na kalpui vek to huwa Land Acquisition Act kalpui angai le tak sia wangin Revenue Department a preliminary notification chwa turin min ronmor le ta a chumi ang chuan meni som panga sang hi som hi panga chwa ni ta ni hemin huwa hian final notification chwa le te po alangai do na hemi ang hian tu na proposal an submit ta ni land acquisition thil kalpui dan hi dananga abul thuma thil ti chwa ni lova dan mga kalpuya tula wanga Revenue Department a local leta ang dewa ni bera land value assessment ilo po hi preliminary notification chwa nuwa ti chawthin tura ni lain hemi ma hian land value te rate hi aizol DC na lo chut felin rough estimate milin sumpon lo dong vek to ani ole kha Revenue Department Secretary thuzia choni a hu HC Vanlalruata thuziak chiar chunjum leang avaya kan da chuan a seilu tukdona a chiar chik chuan thilom dan chian zia kalhrebekanga seifia zui angai haulo iti phot teang muna to sia file kan mu theyang chin en hi chuan mak tak main hemi chungchang file hian Chief Minister Secretary account lang lo ni na langa kan mu mai amani lo chuan soilo thelo ero chu India ramakot sangber thutluk na hiani chumi zinga claim te tal itar lang teang right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement refleclar ek sang hi som pathum hian langtlang taka ram nei tu tele ala tu tur sarkar anin dor hi athupuya niya chumi pe hela thokpalai middleman in roltira zangna domna ti punnun hi langtlang thuthlung bo chhiatna ni ti hi Supreme Court thuro lumani ramlak chungchanga thokpalai roi hi danmita chuan thiltenom huat thala aboren ani ba ka public policy kalni in Supreme Court chona soibok lengpui pa ho ram lei khom tu ro minglianan notary public ma a ramin leina shalna seldi ta siam kha alem ningei na langa stamp act le registration eng manga zialu lo document pom thelo ni bok ro minglian ale thokpalai ta na ruat Henry lalrem sanga donmol ne na power of attorney an siamte sarkarin he ramlang na ta na hriat tir na masa po chwama komrukal ta aizol additional DC ram hlun na alo bituk veringote
ro ming lena LSC hrelak chwama a poisa pek ani te zong hi dan pal zut na vek ani ya chuti chunga sumpek chu ani ta tho hi tu chalange a top kho ka phunga top ta kang le aba han pui mia mia em ole khati zong kha le phot sela chiar swal palte po kalo nei theya lam swal palte po kalo nei theya chu tiang alo mani chuan comment section lama min ron thil don nia ole atop thlinga thlir tu te tunge mo phur tu ber ni ta ang le